maka de gorota 30 arwah pasabari na de tumbok na tama baraka upo ilala boleh kegayero termasuk ia po ang katopura manriwan ni na de na bisi onron na nakpan na mo papatan na su degaga baraka tama kumula ambo dali nomor si di jenik pakiya salama, yang kedua jenik pakiya baraka, yang ketiga jenik atenangan. Sinina tomatua malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Risisina i rupa tawi pada lipa sitonganna akali barakan na tolori sompo. Aga nasapa tawelori sompo digaga sangadin na asel. Mega tau nasalewi wanwa ancajingan na keluarga na indo anak na wijawijan na alawi di kampung na tawi. Makareso tatiwali posat na bebeelona lulungangi asele na kiri lori wanawa ancajingan na natakona paki manya-manya makaluargana maka toniro sitongan na di rupa tuwe maka daya sitongan na akatungat tarilino apa iwi dinuewe onron lipangan batongan na onron lipangan anu cinampa nakada fungan la ta'ala wal akhirata hiya darul qarar on rasitungan na di rupa tawi ang kikulina siwali na fungan la ta'ala makanya ada na burut tafandite tomelo sapa i apapasala ya ko tomelo salama agayaro nomoro sikdi tomelo pigawi amala mumpung iwarengi adisingang awatangang umur yang kedua ijami pakaswiyange nasabatan rapa pejap umala bilori fongan la ta'ala yang ketiga mailo ifalibutallo adi yesumpai fongan la ta'ala nasabab pakaswiyan na ituntu nasabab disangang agama batongan na sapa ibu kotiya mawari pakai yatiya malara wujud tiya mati lampu tiya patli na ang kamupaki salama selewangan mananungalino lato akhirat nasaba inti situngan na yakotomil lodang idi rufatawe maka de guru tapa hikmah yakotofura masumpaja paralu masumpaja sunnah to masikri na tomil lodang iya rufadongata kita mengadahkan kedua tangan kita seraya minta dan berdoa kepada Allah yakai dua wali lemeh na tofada cenga ribitarai makdararari nasabak padongan maka de gorota iya tu intin nafat dongangi sangadin nasalamaka makanya iya pun itu tu ifat dongan tak mesti pada mana napa ni maka de gorota de nagaga pat doang ngemundin na iya tu anu fura ibaca sangadin nasalawat nasabatan rapapu di lori nabita yang kedua itu tu nayale barakat na suratul fatihah ada yang roh capat na padongan ni maka de gorota de na suku padongan na tolino dia kode na baca je patutu padongan ni kaya yang roh ia ko ibaca na sabari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar milauki asalamakan nasabat di cenamitu nilino tomilau asalamakan nasabat di cinna akhirat na tomabila rifacala na fung Allah subhanahu wa ta'ala maka angka tu papasan na tumoton teriolo maka daya komelo kumbo salama selewangan lino akhiratmu maka atutui nasabat kedo-kedomu atika kori gawu-gawumu kuai hilak matamu kuai lapatimu munaniya kuai adamu musuhin na pasumo na tapo akka icin na matamu winro mema kotonangan magi na tomelo minro tonangan hidi to linoe na sapa iya tu hakikat na linoe onron cinampa iya tu linoe pada lipat tasik maluar riola maluar temakiwiri na iya tu na malu na tapo degaga padangkana maka tapo mailo yunri atonangan tau heri puang ya lapi pang siri ya lapasa na sere kuamang na to salama lino salama ri akhirat maka tomelo tatto ritongangi akatani kiri pacinge lede kiri lampu sanre kiri pasonai na angkamanangi salama na sabari fadongan makanya ada sebenarnya kaul ulama
batongan na ada pandrita, ya ko ada pandrita itu bisa dijadikan fadilah amal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hakikatnya di sisi na yesengi supaya sunnah mutlak. Maka degurutang angka sitongan na itu waktu yang dianjurkan, jadi dia diwajibkan itu waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan salah sunnah mutlak. Napa nih ia tu sitongan na supaya sunnah mutlak jarang ijame di umat. Napa nih angka telu kita mencaji dasar dia ada neguru tafandrite. Kegayero nomor siti angka kita manasil akhirah itu dijelaskan salah sunnah mutlak apa rakana. Yang kedua kita na narampi guru ta kan sunnah wa syurut guru ta Syekh Abdul Hamid Al-Quds. Napa ni guru ta Iman An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Sa'id. Sitongan na may waktu yang dianjurkan untuk melakukan salah sunnah mutlak, tapi nasimpulkan guru ta maka da angka tupi itu waktu masyur malaki ijame yasengi sumpah sunnah mutlak. Ia kotomak bicara persoalan sumpahnya iro pakutana dari rupa tuwe maka da ada je yasengi sumpahnya. Ia kotomak bicara lahiran yasengi sumpahnya mapamula takak bari latu beriselang sumpahnya ngasanna yaitu. Tapi angka guru tapahani maka da yasengi tumbuh sumpahnya pakakasa ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya Nabi ta watunne famira jari fongal ta'ala tarima ye pakakasa ewe ala komunikasi yare ke sumpahnya engka pandita pahangi maka da sumpahnya na terima Nabi ta 50 rakanah. Jadi angka tu pandita pahangi maka da dena 50 rakanah tapi mancaji 50 waktu. Iro 50 rakanah 10 pitu rakanah mancaji wajib 30 rakanah mancaji sikri opo isaliwan na sumpahjangi. Jadi itu sumpahja wajib 10 pitu rakanah. Makanya sumpahja loro patar rakan, asar patar rakan, maghribi 3 rakan, isya patar rakan, subuh 2 rakan. Kalibu itu jumlahnya 10 pitu rakanah yang mana itu wajib. Tapi iya roh 30 rakanah maka de guru tak mancaji situngan nasikri opo isaliwan na sumpahjangi. Makanya dalam hadis dalam kitab fadilah amal maka de Nabi tak dianjurkan ketika selesai salam to masikri napa to milodong. Makanya malahirang itu sikri na angka yasangi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka da guru tak iya po angka tau masumpajan na tapo na jami sumpajan na 5 waktu na papurana makbiri selam masikri na milodong maka palalepa hakikatna iya po na jami sumpajan 50 rakan na yamanang magay nasaba 10 pitu rakan na mancaji wajib 30 rakan na mancaji sikri opo isaliwan na sumpajan. Tapi kato jadi tabahang ya kopure masumpaja samana ang kapoka borina na sumasija pole komasigi. Maka dia akan nila doang. Maka nasaba mak bicara lahirnya deda. Maka dia yesenge jatuh sumpaja ya koto mak takak balik napa to mak biriselet tanyan na sumpaja mondinna yaitu. Makanya selesai salam dia meninggalkan masjid. Batongan na dena sikri deni lodong nasaba napahangi sumpajange takak balik latu biriselet. Tapi maka de gorota ia po angkatan nama sikri purana mak berisan lakuilala sumpahjannah natakona bati subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Nah nakak dua wali liman na natapo cenga ribitare maka de gorota pahikmai pada lebat tuha ia po najami sumpahjangi 50 rakan na yamanang. Tapi angka parita pahani makada dena 50 rakanah tapi 50 waktu 5 waktu mancaji wajib makanya tak bagi 5 waktu napa 45 waktu mancaji sunnah makanya yaitu sumpahnya sunnah ya pemelu ireke itu 45 waktu yang mana termasuk sumpahnya sunnah rawati muakkad gairul muakkad ba'diyah qabaliyah sumpahnya sunnah taubah sumpahnya sunnah tasabih sumpahnya sunnah hajat, tahajud, duha itu bahkan termasuk salat sunnah mutlak.
Yana sitongan nai hakikat rahasia na at dimundingan na ya ko ijami supaya sunnah mutlak. Makanya makanya gorota kau ulama. Makanya engkau pitu waktu dianjurkan untuk melaksanakan salah sunnah mutlak. Kayak gaya roh. Nomor sidik napa lahiran gorota dalam kitab manasil akhirah. Niga tahu. Jamai sumpah sunnah mutlak aparakan nasi sebere selang opoi wani pitu na ulangi nasabaat tinulukan naman nanungan baraka at dimundingan na yero sumpah sunnah mutlak aparakan nasi sebere selang opoi rakapat capurange maka de gurunta pemali wimate ia kode niti onron na disuruga pamasina fungalataan. Jadi itu Nabi yang mengatakan dalam hadis dalam kitab manasil akhirah. Jadi angkat tu matinulu najama ye sumpah sunnah mutlak aparakanlah sisa bere selang opera kapat capurangi upana najama ye kotamai wani pituna ulangi. Itu lebih utama ketika masuk malam ke-7 bulan Rajab. Maka de gorota nasabaati kana naman nanunganna pemali wimate ye kode niti onronna risuruga pamasina fungalatan. Apa ya saya ngejitu ya sumpah sunnah mutlak sumpah sunnah ia degaga batas waktu jumlah rakanah kecuali waktu-waktu yang dilarang beribadah kiga yaro ba'da asra na ba'da subuh. Makanya degaga sumpah sunnah pasati waktu ripan lawangan nah ba'da asra na ba'da subuh. Maka ulama menganjurkan iyo kotame wani pitun na ulangi tajamai sumpah sunnah mutlak patarakan na sisa bere selang oke rakapat capurangi upanai jamah iyo kupura ijamah sumpah yang isata yaitu biasa angka toto yo komelo imate kan apa daka alida angka to yo komelo imate malawi jenne matarate jenne namenda yesenda kasuru na podangi wija-wija na keluargana kadana aja na degaga geseka minatu mangujungkan para laku bahkan kata pemilu mati dapat bunga mana keluargana maka dari guru tak salah satu amalannya dia rutin melaksanakan salah sunnah mutlak terutama ia kotami wani pituna ulangi berarti mata ulat tania mata asok tajamai aparakan nasi sebere selang maka dari guru tak pemaliki mati ia kode na irita onrangi disuruh pamasina fungalataan. Yang kedua sumpah sunnah mutlak aparakanna ope ulam muharram masyarra malabi ya kotame 10 opona muharram. Makanya perlu saya bahas ini nasabah itu sebenarnya banyak fadilah amal ketika masuk 10 muharram termasuk narampi gurunta ia kotame 10 wanina muharram makanya upal lebangangi membagi-magi topengang hidupe ulam muharram na jamin ya sumpah sunnah ia kotamai wani 10 na muharram angka tu sumpah sunnah 4 salah sunnah yang dianjurkan kaya yaro nomor sidi as sumpah sunnah taubah ki doraka ya kupura ki mas sumpah yang isah. Yang kedua sumpah sunnah tasabbi aparakanna. Yang ketiga sumpah sunnah hajat ki doraka. Yang ketiga empat sumpah sunnah witri telorakanna. Magi na tumas sumpah sunnah taubah nasaba ulama muharram ya dan pengisinina atas salana suruna fungalla ta'ala. Makanya ulama menganjurkan sumpah sunnah taubah kodor rakai ya kupura mujama sumpah sunnah pasiwuti waktu ribada isah. Yang kedua sumpah sunnah tasabiki patarakan. Maka diguronta ya kode mulai jami sumpah sunnah tasabiwi 1 kali 1 minggu cukup 1 kali 1 bulan. Ya kode mulai jami 1 kali 1 bulan cukup 1 kali 1 tahun. Ya kode mulai jamai 1 kali 1 tahun cukup 1 kali seumur hidup. Ya kode mulai lebih ya komate bawana. Batongan itu saking dianjurkan salat sunnah tasabi aparakanah. Makanya setiap wani patangana ula syabah ya rega wani ula muharram itu dianjurkan salat sunnah tasabi. Napa ni maka de guru tak jamai toi sumpah sunnah hajat doraka magai ia po angka gagah malak dak tacinai nadenang kana popoli yang ifungan latalah doa tak tidak pernah terkabul maka de guru tak ilo doangi okwe wani 10 na muharram magai nasabak salah satu malam mustajab pak dongan na tolinoi doa tak tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
apa pitu tuan ni ia kota miladong dia natula fungalata la padongat tak mustajab batongan na makari wasona lebih mawoso pi padongat tak na ia wasona sini na padongan na malaikat ya ko ang kagaga malak data cinai di situlah kita berdoa kaya gaya roh nomor sidi illa doangi wani pamulan na ular raja pak yang kedua illa doangi wani patengana ular syabang yang ketiga illodongi wani asirana sulhijjah illodongi wani alla parakaroba illodongi wani alla parapitara illodongi wani 10 na muharram sibawa wani jumat maka itulah 7 waktu ketika kita berdoa mustajab padongan natulino batongan na de natula ifungala taala fadongan ta iya kota milodong itu mari nasaba itu makarama. Makanya 7 malam ketika kita berdoa bermunajat kepada Allah doa tak terkabulkan oleh Allah. Napa ni tatutu nasaba supaya sunnah witri telorakanah. Yang ketiga napa kurangi gurota as-supaya sunnah mutlaqi aparakanna ya ponarati as-su'araba capatna ulas sampara. Dalam kitab kan sunnah wa syurut gurota Syekh Abdul Hamid Al-Quds. Ya na tu biasa biasa ki makailinga yeseng icapu araba biasa ki itu kan ya koto makada ada padahal itu sebenarnya pangkau kan apa ya itu to mata teriolo memang semadoro sikolana tapi matan repahanna iya pematan repahanna te nama kura pak disenga maiga pangkukun na de namega otekanna iya ko aga ipodangi ko guru tak dia malakukan semina wa atokna ya di anak mondriye matan ripat disanga makura paham batongan namanya warekada tapi digaga adu pengen pangkau kenah ia koto makutan makada magi na jamah aga pasabaran na magi memang angka galandasan nah ia tu tomato tak na jama manang de namanya pakutan na jamai makanya rata-rata sinin na anu na jamai tomato tak iasanya ada tak termasuk ia tu capu arabah maka daki ada itu ada dalam kitab kan sunnah Jawa surut. Makanya ulama mengatakan ia punarata yero asoi aso araba capat na ulas saparang maka asubaja sunnah mutlaki patarrakam topura mak bereseleng tapatam mak surah yasin 4 kali napaki milodok patul abala magai nasaba iya tu watue 320 rupan na abala Allah turunkan dari langit ke bumi makanya maka itu moto teriolo ia pocap waraba ajak mau palawah maka ia koto mapalawa mesti nakan abala nasaba ia metoro watuin nono abala to mapalawa to mapigak digaga dalik digaga baraka makanya ulama menganjurkan sholat sunnah mutlak aparakannya tapi ya boy ini sini na capu araba maka sholat mana jadi kesitungan na masalah pahat ini cuma hanya 1 kali 1 tahun kenroy opoi aso araba capat na ulas sapara to moto malabi yang kihadi maka daki angka ga aso maja itu ada narampe guru tahat daratu Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kita Akhlaqul Ibadi ia foto matok bak telu asok kemena masarro kegayro aso sining aso kami si aso jumat to matok bak ajak matok bak ilala olah yanda angka to matok bak ilala olah mesti mapalah hawana yaitu boleh mari nasabak jingkuku mak bola ko jari 5 tak nak bani ko bola tak mesti angka pangiwana batongan na anu de na wading ipuji to anu de na wading ipunan nak to anu de na wading iranake teh magi na sabab masusah malimpo mondok ko boleh yana tu biasa mapangewa benewe na lakay makanya makare guru tak pemaling matok ba ilala polah iya poto matok ba isaliwa bola ki napani nabi menganjurkan telu asok kami na masoro ibake mapamula matok ba kanuko kaya gaya roh iya po ang kataw melo tambay ya pak disengen na atok bagi aso sining jadi ya po meki mapala mana ngilisat na cara manos tase atok bagi aso sining tak pala iya tuh yang kedua ia pemelo ki ibu rapat tampak barak tak matinulu apole nga dalik na lakay atok bagi aso kami sifat da asara ia pomeki punay sifa ala orang atok bagi aso jumaah tapi maka de nabi tak angka apa aso ajak lalu mau pakai matok pak ya mau pakai matok pak apa abalakan nak kayak gaya roh aja matok pak aso salasa aso araba aso 1 aso ahad ya na angka to matok pak nakan apa abala kayak gaya roh nomor rosid di mesti nakan penyakit kulit yang kedua nakan penyakit manular
Yang ketiga nakane apala patapulo sona patapulo wanina digaga barakat melala rumah tangga. Makanya itu tumotota makadami pemali di nakadabida itu nakadahara. Ya sange pemali itu memang ada dasarnya dalam kita tali muta'allim. Maka de goronta 30 arwah pasabari nade tumbuk natama baraka ukko ilala boleh kegayero termasuk ia po angka to pura manriwan ni nade na bisi onron na nakpan ni namu papatan nasu digaga baraka tama kubolana may gato may ga pura manriwan ni de na bisi andrian na namakpan ni andrian na latu mo pamatan nasu kade goronta digaga baraka tama kubolana. Itu dalam kita tali muta'allim. Termasuk maka de goronta ajak musandre kodong pintui, ajak mutuda koyawana babanda pintui, ajak muasarri pakai 15, ajak muasarri lebu kesonawanni kegaya lebu keso pada asra letu tamana waktu magharibi kegaya sawanni ba'da isya sebelum masuk waktu subuh. Makanya ulama melarang to masarri lebu kesonawanni apa mega toje kita makun rai iya panalanya masari ya kawani mabusa kalipat na masari makukoti apa aja nasaba nalanya kada guru tanya apa ya namu atok pak wani itu digaga barakat na wani tama baka termasuk tepat diboleh sogarangkangi mak dibola irita na dena iseringi digaga barakat tama kubolata. Jadi ya namakun rai kutu demito gaga barakat ni te sogarangkang imak dibola kubolana nadena seringi kade guru tak digaga baraka. Bahkan termasuk ye kotopura masibawa na ajunukang itu mana itu digaga baraka. Ajunukang itu tomino to makareso apalagi ketika keluar dari rumah itu digaga baraka. Makanya kade guru tak ajenne ki ye komelo kupukang ki baraka. Yan tu situngan na landasan na guru ta fanrite sehingga na yasingi di ada padahal angka itu dasarna kayak gini loh dalam kita kan sunnah wa syurut guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Quds sini na tomato-malap yang hadir napa ni sumpah ja sunnah mutlak dorakang iya kotolo celeng itu malas ibu di kayu makutana yo kilo kimita to malasa aga biasa tabawa 3 gelas na biskuit palapo ko yulo na tong manisingi majorita tiapa na ang kamati to malasih mak dari ko pila da ruangan na maka de situangan na gurunta na motolo cilengi to malasing katuto agay roh nomoro siti kung kalalu jinni watak kali na sabaiya to jinni italukuli na nasa gurunta ambo dali nomoro siti jinni pakiya salama. Yang kedua jinni pakiya baraka, yang ketiga jinni atanangang ati ya po ang kato marula papinadina masusa papinadina tasuri mak jinni iwarengi atanangang ati ya to ya po ang kato namelo mak baraka jama-jaman na tasuri mak jinni ya kumilo mak pamula mak jaman ya po ang kato namelo salama juga na rewat na tasuri mak jinni 10 baraka ipasalama letu rewat na tomatamala yang kihadir. Bahkan narampe guru tak Abdul Aziz Bulang MPD kumangkusuk ketika kami kuliah maka Dewi guru tak Aziz Bulang ang kanaan kawatut tak Abdurrahman Ambo Dalik ditugaskan membawakan pengajian satu daerah riasin nama Maros iya ro waktu ro igandeng po anak guru nah iya ro motorok na pakewe guru tak digaga lengkap digaga stingkana mati na ditugaga kaca spion nah takpo siping itu opo daerah Pangkep itu kalau tidak salah ada na guru ta Aziz Bulang maka Dewi anak guru na napodangi guru ta tabe kuang siping itu na digagal lengkaki motorok tak nakada guru ta abiri kina musapa masigi na tomajinnik na ijami sumpah sunnah mutlak naraka urana yerro salasai na jama sumpah sunnah mutlak mende ni yesik na motoroi guru ta napodangi pagandin na maka da koko kumatu yuluna sipingnya na ajak murukan atau laba barakat na patakapa pakitan na polisi laba urut atau motomalap yang kihat botongan na makanya icoba sapami manisipi gabunga ko sengkan mito na mausuhi ya kotaruntu tatung-katung ke din alangka motor ta tega guys tingka mati dede na dituga kacaspio ya koruntu ki masiki lepangi mabirit ajene kinapaki masumpanya tunjukkan tapak kalibutan lomito niya tak barakat na natilangi polisi
Magai si salam itu jadi di padongan tatolino si panrite. Paya tu panrite rata-rata wali. Ia tu guru ta nape mania latu meto ni padongan lah. Ia pedi makbu setimut tak miloda nade nalantu magai na sebab malibu terlo ati meto ia tu padongan na guru ta panrite. De panin loda nape matuati na melo mali miloda latu me manito mata malak yang ki hadir. Bahkan narape guru tak kumagosok maka daan kanang kawatu mamotoro na matangangi mamotoro tangana lalangi na tapotak din na ranti motoro na nalayro ranti motoro na papiri ko tasan na najukah lolo iya lo motoro itu motomalabi yang kihadi bahkan matangangi masapeda na makbat tu pasapedana nong no pule ko sapedana na campa-campa na minre pinga magempuban na bahkan matangangi jo kemongoto na capura pisi ko tangana ala na podangi santri na sapa ko bujo muana wena mulisa mi tangkin na may mototoy barakat na merung otoy latu ko bola na guru tak magi de pa ni loda na latu mito ni padongan na magi na sopa iole tapat na iya akalan na tomato malabi yang ki adit iya pa di anak mundi iole akalan ina pa na tomatap kaya gaya tomalasah langsung isapa pakurah masamang mapak di tiga roh sapa ki prastamona ampi siling maka dai guru tak yole akalan na ya tapat nah guru tak ya ko malasai langsung jo mapisan dari fungan la taala minimal dia baca puluh wallah bikatal barakatna suratul ikhlas itu hadis riwayat guru tak Imam Al-Qurtubi maka dai nabi tak ni ganinga to mapa mula malasa na baca puluh wallah bikatal barakatna dina jadi malasa bajanda tapi ia ko mati namanen nila sana na mati sehingga ia ko talani jukuna rilino mamimmi jukuna maduko na mafute maka ijagawi dek nandai ulla alati latu asokiyama barakat na suratul ikhlas to malabi yang kihad makanya itu milodong ijo napaki to mapalawa ya pedi to mapalawa napaki milodong makanya makurat tepat to makbus ti milodong di dalam tumali na sebab makurat keyakinan idi tolino to malabi yang kihad. Sini na tumatama lagi jemaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya sumpah sunnah mutlak 2 rakang iya ko tomilo masibawa di nakai. Jadi maka dewi guru ta iya ko angka to masumpah sunnah mutlak 2 rakang namilo masibawa benina lakena itu mesti mondodara benina na mataku jadi yang iwi salama dari wan. Apa itu hitungan termasuk ada satu amalan yang diajarkan Nabi itu dalam kita An-Nawadir engkasih diwae Pak Bura Jibril yang mengajarkan kepada Nabi tak pala tukang opo umai naburewi sinin nala sawatak kalewe bahkan termasuk ya ko angka beni nalakai mitanisyala na takodegaga wijanna pinungang itallo tago ya kotomelo masibawa barakatna mondodara bainina na matampu jadi yang iwija-wija na salama lelewali kegayar makanya Nabi Ta'ala ki cek de oi bosi iya tu sitongan na angka tu apa we wadi lapakura pertama oi zamzam yang kedua oi lali yang ketiga oi tasik yang keempat oi bosi makanya Nabi tak dalam kita An-Nawadir ala ki oi bosi cek de tatar ko kacai napata baca suratul Fatihah 70 kali Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas 70 kali dan ayat kursi beka 70 tinung salama 7 hari ili na arewik na burimana sini na lasawatah kaliwi tomotomalak yang kihadi baka termasuk ya kong kamakunde de gagawijan na tapi nungang ibarakana itu ibusi matampuk namay mana tomotomalak yang kihadi apa ya itu hitungan awe bosi baraka magi wakada baraka tawe kota na ara iya ko bosi melo mali baraka na we bosi mak bosi ya ko di iya ko bosi tamamana ngilala kamara makala matin roh napa na iya tuwe bosi kam makale na pitta iya mi na manca jilasa iya ko tapay okko ori kasi na walangi aso makanya tidak boleh dipergunakan nah magay karena sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri tomotomalak yang kihadir. Meki keaslian nah tapat coba taputami lala kulkasih. Nah kado bandingkan dengan air biasa. Ternyata air hujan memiliki butiran cahaya halus begitu banyak dibandingkan air biasa tomotomalak yang kihadir. Bahkan termasuk narape gureta ya ku angkana na isuri lawatan lo tamorang ipinungang iwebosi.
ya ko ang kanana magundot masikola ringki pacapura latu bolay mapakere-kere menri ura alon na ino na bulak matan na nataro pinungang iwebosi ya ko ang kato masama ta sore mabosi-bosi page semen na yato ya po kang hindi kaya lengi pangaro leta batungan na ya ko mabosi-bosi ko tumato masamak to ka masamak dongan ya na batua pangarun na tawe batua piye to pangarun na musti kajadiya tumotamala piye kihani baka bolokan ina to more-more ako si bosiki baka termasuk alo biningan de gagawin jannat tasure benewe na lakin nama ako si bosi kenapa air hujan menghidupkan sel-sel yang masih mati tomat-tomat yang hadir makanya maka de gurunta ala ki oi bosi apa terima ngi opi cangkiri iro cangkiri tania kaca plastik tania to kaca besi cangkiri esenge kaca iya ko bosi wi de nawat ditak be pojorofi de nawat ditak be kodongnya de nawat ditak be posenge itu langsung dari langit tapak ko cangkiri tak tabati ayat kursi latu panwaina iya ko panai waina tapak biringi tapi nungangi anak tak telur tak ko tasampur serat na tapak jurumata tapi tiki matan na lelewali tabacangi salawat barakatna narubamana sifat na tomatamala yang kihani tapi ya kumatangang ibu sinay baca ya kursi tapak ko cangkiri na baji ko sisi tengah mata dinakanri jadi penopi talay baraka itu ya ibu si itu moto malap yang hadir terakhir sumpah sunnah mutlak 2 rakaat salat sunnah mutlak ungsi fil qabri yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal ya nasi hitungan namanya atau kaliru apa nasi ya komati witawi patumana sini namalana maka de gurunta Dr. Buya Ar-Rasy Hasim de napatut tapi tatip ko amalak na tolinoy makanya ye ko tatip ko ang kamula langi rupa nawat dingi maculu kompatan na batongan nah angka sumpah sunnah mutlak 2 rakaat yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal kaya gaya roh maka dewi gurunta dalam kitab Nihayatus Sa'id gurunta Imam An-Nawawi Al-Bantani halaman 107 ada pakai mapamupu pertama tabaci ayat kursi 1 kali yang kedua al-hakum mutakasur 1 kali tabati suratul ikhlas 11 kali ia tu ibaca raka pamulanna ia tu ibaca raka maduana uraki mak bereseleng ia kak 2 wali 5 tak na tofada cengari bitare puang angke sumpahnya sunnah hadiahku melo kak patapangi di sisino warialaku almarhum almarhumah maka pahalanya akan sampai ada polena telu pasalan nomor siti macaya tanah tampungan na latu aso kiamat tomate tak malay na sebab sisaku malaikat Allah utus dari langit bawa caya na taruh ko tanah tampungan na tomate latu aso kiamat yang kedua ia kai patas darajat na yang ketiga iwaringi apalan pada lepa apalan na tomate sahih itu matamalak yang hadir makanya iya tu tomate iya panatona riya na tampungan na wani Jumaat nabi tak iya pematangan imatin roh pasal kita ngabani tali tak joki tomatena makanya sunnah masyarakat tomate wani Jumaat tati 2 tangga bani itu yang diunjurkan Nabi apa tu wani nundi tomate wetona pertama wani pamulan na ulah rajaba yang kedua wani patangan na ulah Sya'ban yang ketiga wani Allah parapitara yang keempat wani Jumaat makanya tabacangi tajamangi sholat sunnah hadiah maka pahalanya akan sampai kepada orang yang telah meninggal sini na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah maka itu waktu yang dianjurkan sholat sunnah mutlak kayak gaya roh wani pamulan wani supaya sunnah mutlak aparakanna wani pitunna ular rajaba ya rega wani pitunna ulangnya yang kedua supaya sunnah mutlak aparakanna okoi ulam muharram yang ketiga supaya sunnah mutlak aparakanna as-su'ara bacapana ulah safarang supaya sunnah mutlak 2 rakaat telu cilingi to malasa supaya sunnah mutlak 2 rakaat ia kotomelo masih bawa supaya sunnah mutlak 2 rakaat oko yuluna hijar Ismail supaya sunnah mutlak 2 rakaat yang ditujukan kepada orang yang meninggal
Sini na toma-toma lebih yang hadir memagi-magi apa yang kami sampaikan pada malam hari ini mancaji barakat nafada angkaki maka malakangi sehingga ilolongangi asalama kalino lebih-lebih ridho siwali nafong Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.